aseke nyorukiao ekiota gitutumanye asubwango isano na isatu isano na ibiri eyemo ilioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakire nikirundekerene negokorentera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbo gusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Mbuya mano mwanchu muliro Ndizi TV andonse asoberte nande ni mambingi atokonya na sembeo asumuruberio bw'Ensakia ritiko rya Jumatatu nande ligia kitariki ni 15 mutinyo kyanda mwako jirubere nemeronkebere naisato andonsi asoberte ni ngosembero ne weekendi yawo nigo yarenga ntoero nande engia ekarongo bono kwarigania sumuruberio yo bw'Ensakia Jumatatu ngayoberete ngakikwabogire na kyobugima bogendete ko kuminyoki sense yaito ya Kenya magutani gakinete gesara bono wikebidi oboke mambya se distance kwa gatadire ande wikonye menta kuma konyore bigibigo segari emako iki kibago kekera no nyama gutamentete mundu tayo mentru engeri mirimo ya gukora ya kira lituko yikurira buno bugima bono niko bogendete ko konga kianda gikomi kayoberto manchumurin kayore akikwabokire na kyoroberti ritikuria wase mambi ya boniga ekebaukia unga yokibwatirite nga yokibwatira emambi ya aboniga konerio to kwarigania lakini saire tetura mwakira mbia no nyubogima bwa kongire tetura grata nambia ekiagerere no ale amonaintwe ryoka ekerobire binte kerobinto bisaregete ekerobire buya ekerobiankire tatere no ara amonaintwe kere mambia na gotosisenia mbia tonyora maseni yo monene serikali ero ne konye bintu kurende omonene ya sae ere anje koba monaintwe na bakonyona twasukire gochibosyo igo mwanju muri andonse asoberete ngogotura na kotena bono swaime yo muroberio Ensakia Monday tare 18 mwezi wa 9 mwaka 2023 karbono twasugire maigato kwene girende na twakorosere ritukuliao tokotena ari agenda tokorekana imene isiko ya Gusii maguta naro alege kwanero usema maguta naro agenda kwanero mono ase ense ya Kenya karigori dia chiregesara mono mete karigori dia chiregesara ige bintu bya mentire au ase orogongo rwa Gusii no na sense ya Kenya pone bintu komenta bire supermarket pone bintu kose no nyebi kiregendo komenta ke kubatekana no komenta kwa maguta nka yoro mwanjo moria nga kyaro jinga kikenye go koira seketabu ngere na someta aligia fa Samueli ningote bire ngali biyake karote anene na bere kinga kiketomurwoti abaombie nekero murwoti abaombiri na mwakira Nyasaye geturi nere bado na bako baombia ngani yari ngeri ngana kongusane serikali nigo ya tuombiri ningiege ya korira bagwasiri bajakiro kwa reckless statements gukwanira aba Kenya batamaitwe n'aba Kenya nabo babarigete emirimo omaite Kenya no murayi bwenze actually aba Kenya nabo murigete emirimo no mujumbe no mujumbe no mugavana no MCA wa Kenya nabo baite emirimo gane sara aba Kenya zamaite ninto baite emirimo
tutarete no emotion yo kurusio monto bisi bono rende na kiakona pado tunendelea kuumia asikire dingana asindi kuna kwa ndenga kyobo mabanda ko suguma abunga yoberete nga yole nga kyobo mabanda ko suguma abu na kyoro cha maguta agendete ko kina ingo yora ire gerazi na baraibaito baralire gerazi nintu abakenya tu aralire gerazi ose ningeke kiabere ose ni uchumi yasarigire insengime keroko boli roje ningabata na si Kenya peke yake ni nchi yote lakini nde Kenya ntokuraro seri urende gento kegera tokonye ngwaroje umurai mokonyi bumurai bwense digichi digatika shawa na tuite diaria Colombia agaborende na akamochia nero mo wasiri bwa mangana yo voluntary trade and investment nero Moses Kuria garo Moses Kuria tebya ba Kenya na wewe kama unaona bei ya mafuta imeongeza usia akinire enda uchime kisima kwa egesima buo mo wasiri au kwa na reckless statement asaba Kenya bali ba mwatemirimo. It was quite unfortunate kwendo muraibwense osomo konyi bo muraibwense katika shawa na kwa ndengane yo agate amna ya ngane itegwa atibu amate bonde bwensi ne serikali yenene osete bwa atibu amate bonde bwensi no muraibwense na David Ndi oyole economic advisor yu muraibwense nerina kwa na statements gete kitali jingi yako kya saba Kenya bono lende buna bali ba advise yu muraibwense bago kwa na chinkwana achoko trobani molembe choko ge chabantu metenelina oromonte keraru warderiote nariko makomotano gwadana to kobwena bona lieko babobe pinya sai agende cha msingire na tetu akirenya sai na mbuye kiagere na ndate gotolenda anagotobwatsia asikira lingana asemambi esemambia ende asemambiye Nyasaye na ndate gotobwera aserimo goserinde kubatikana na nere omuya na nere omulindito botambe Tikato ba Kenya sai kiara tuanjira nda turendire asemambi yaboniga atwasoira somoroberio bwensakia Jumatatu na odena nitariki 15 na isoto modinyo kiando magojirubere nemerongebere na isoto ekerobono nande twasoira sensemo eyiga ye studio buna botambe Joshua uta nere producer yane okwene kuna mayogine jibicha gocheire asenjira ya abene korwa sense mirinde ye studio na bato dinga kichibijo chiro chabu andonsi ase oberede bali bara sense mo ye mitandao nyoro na Facebook kutoka Ndizi TV News Digital waiga sense mo ya YouTube kutoka Ndizi TV News egendo korekero wikira sense mo ya Facebook you like you comment and you share ikiani maidena no bwate timeline maidega na gotebi na Facebook walia you like you comment and you share bado nitumie ujumbe yako ondenga kibogi moro chibo kuiretai usae nori ore bado ogogete na maguta tigamenta begesara kuna mtu aliandika katebana tigana 1000 intuko ya tutwaro moyo mwete bono muna boda matatu ikabamente bese transport ikemende lakini atomente irimo sahara bono ntware nebyombe bibiri bya kotu bya mochi ukabisa mune bikirete lakini lituko ntwaro chalia mo debut General Secretary na kuandada tena yaya wanataka waongezo msara abanyagitani kote abaramentu musara nkayokorwa ngajua zikorwa ndo bakomentwa ekere bintu bwendete ko kina mono gochigesa ngoyo fereti majumuri ndomere uchumbe yao ndeina ngotora moje asokomenda kwa maguta nikyombegerio kombegio kolenga amaguta ibla anumra ibwenzo no mokonyo ene serikali ya Kenya kwanza nensengi mabokongu bwa tokire ekero naroje abara igose bari barasomo bwa Kenya kwanza ekero barenga sense meli ya Kericho ekero naroje na eida ya gose Faruk Kibet Faruk oyoro mubwatani oime kabisa bumara ibwenze ekaraje taskitare kwena ni pasi skure ya Malia bari barenga ba Kenya kwanza niko batete buna aba Kenya mokorera bosa tali numwega chinse chonse jibwata bakongwa samaguta tinda manyanse kiye barengete lakini kitore Kenya kakitora bwati chinze chinde jiri chesiko gono ndomero chumbe yao ndewina ni nani ngotoko moja asemambi yaboni ekara maguta agendete go kina nyurage koragense ya moni nusu yabona mambi abagani banengo ikabara se studio tukwa na mangana siasa tukwa na mangana scorecard ya 1 year tumekwa na mangana base na mangana promises scorecard ya 1 year versus promises jekira ni maraibwense karabali kuligichikura walipeana hadi nyingi sana
bakarujia hadi nyingi na sasa abantu wale kule na sasa mbingu imejengwa hapa duniani lakini ikabona bado njira ikirana tujikuri na ninge kwa jitara ikirana kerabonu muraibu ensakara sense ya America amokonyo en Colombiale mu prime cabinet secretary konyeni skara kinaira nede bono linde bono nkie kebako ligichinzi jisgo abakenya bagenda kumata na kuchandika korengana nogo kina kwa ebi obolengo obugima ngontomere uchumbe yawe namba yana studio 0792192834 abantu bako batena Brighton unaenda alaka sana kio kwenye soma access video wanati yanko chire ngora ngote binamba inigere 0792192834 ine namba yane ogontomera access studio asemambi yaboni omoroberio nensakia editukolia Jumatatu ekirenga nokrosa editukuliao twawodeni naliandete korekana imene isiko ya Gusii chitimu jana Jones ya Masabiki timu hapana Costa, team following, team chini ya machi na team diaspora. Najua kwamba mumeamka salama. Abaribare chinse cheisi koni ndojo Minnesota alibauro orenge. Agonde inu wale korwa sense mo yense ya America Minnesota kabisa. Agonde inu wale ime yomoroweli safi kabisa. Spark Justin Kinara kuna sisi Grace Ongwenye Sponi Ongwenye Okinyi Dismas ndojo wa mole ime yomoroweli matengo monde Edwin Omenga Vic Water Lioba Teresa Kemto Yobesho Beshae Nimbaroche Victor Mondo mumengia ndani Motureti Jared Orure Jared Edi Kyosoro nimeona ya kwamba mmejacha ndani ya nyumba mwalikire SMS Dolphin Morao uko wapi Kemi Sophie Motangi uko wapi Ninoje Kennedy Gisemba Costa Aodana wako tuko pamoja no barikoro sense Mary ya diaspora mbiamono Kennedy Gisemba kero kwene kina nayo mnyakero korwa sense mojidi ya diaspora mwete ntora akakura iko bado unaendelea kushikilia kwa mnyakero obwe ensemo eyo ya mashabiki korwa sense ya diaspora tumere ujumbe ya nyingo manchumaria ayonde inga kyobo gimabwa komire gekoro te kyobegede namba ya keire gose bado bonekere ekanene sana ogosunyugotara inenze ito ya Kenya mete bintu nebikongu sana bire roja bana ngo na bare school abayiburi baade abarimwe banene baade na goika tukore school fees ekyagara ere tatam naro jo school yaba iseke ya Kisumu yanyarde kego sie gafra kubatakana n'abasubadi abana bali abanyaruka baretete buraburu nsinini n'umuntu naro je usina Kisumu boys akinogire ninde ndorena ninki amatemnanda abana boboire inge kyabeire mate bono tatam ebintu koja bire biasare kakasi skrunde toko saba omorembe na abana babwatia machiko namaragwa batumeke chingijirigire bari aseskuru estanyaboke na kororo dana otorime yomoroberio odana chibicha na Mario yebire buya sana malidadi Joshua anasema ya kwamba ibintu byonsi bire malidadi bire buya asemambi yabone tukatosio liri tuko asemambi yaboniga ngote inabono so ime yomoroberio mabo kabisa ime yandi Steven Bwansumo Gusii meta stayora nyore omoroberi bo krosari tukuliao mwachibure no tara astayora nyore omoroberi bo krosari tukuliao otatiga ime yandi Steven Bwansumo Gusii to kwirukia mangana itokorwa sense meya embassy asama gachani Brighton apartment abno otonyora ende kwa mayatoma uchakadaye ritukuliago buya na kibwero beriti ritukuliao ngakiwachire kebao kyao bali bare asiteli para umede bakubuka maambia baenda asiteli mapema bone jaya yire amandasi ya beire chichabati cha beire nimedena kukikwetu hoteli suneka mmetengeneza amandasi abu na Charles Mwarosi ya mandasi nimedena Gorwali hoteli ya buga nimedena Mwarosi ya mandasi kabisa ali Spark View hoteli gorwenza mayagesima nimedena inu mwasoiri mejomoroberi kabisa abu karonya saya agendete kutubwira asemambi ya boniga Boiko lingana dia LGBTQ ndiganda kwanirwa ense ya Kenya anekere kigambere kenene Kenya ndikiko na chabuna abari pare asikyombeekyo mpanje ire korosi kyombekyabo mabakora just kyombekyabo ne kigambero gia etete kanaro jalia Josephat Amizi karobalenge na pastor Bitamuru abempakwa ndhiringane area sobo ime pakatena bono nechinga kichiria ba Kristo bono totige hypocrisy hypocrisy nere nyingi tumefalia ngozi ya kondoo kumbe sisi ni mbwa mwitu tusikobeka ngozi ya ito ya kondoo kabisa na boto konyora na tuasukire bosio azinini ikaka bakagikeri ngane isana na indungonye giketore
ikiagera obetonye gikeri gona bora nyora no ore asikyo mbekeri wa tarinje nakwana kiagera meto ikatugikerie karuri abere bo rocho bogima botosugume abantu batene parete LGBTQ ebindo bya abere bo by the way bogima bro bwa sugumire kilomonto obe basu obeki unless kore corrupt version baso nalio ra na rio bogima mbora akonga obo mokurumi meto monto mokurumiere bogima mboko mokongera ikiagera na maita sa ukurumakuru ere gari yako beka maguta ni gakurumeto mokenyo yo kawaida. Sasa ni wakati wana bodaboda mama mboga wanauliza tuko wapi? Serikali imetusawa ama ilikuwa campaign. Manjumerere maite campaign na bereo 2026 ko jaga tore campaign. Tote bya bantu na nitakutengenezea barabara. Jita mkoro sinde. Ebindongo korandegi. Na roje Elikyo Mondi. Ni comedian yale lakini siku hizi sasa opairu mu activist. Na tena kesho siku ya Jumaine ejikaritare nkabi 19 bakumachi mpaka State House yani mpaka National Assembly. Then sasa mambo kama ni matatu tumechagua ra tatu ili mraibu sasa tena wame Kenya uende jera ama uende mbinguni. Ona nalo jina huyo ndate tena sasa imebidi twende mbinguni. Kama ni mbinguni kwa sababu tumechoka. Aga advice ya mura abasae buna mambi beso kia sobonge bagende aria se amagajo State House bakwanire ngane badana kaza bunda imechoka litukira Jumamosi alia mwanjumuliria abamubwasi mioro moja abukura wanarera Morodinga amona barayi bande mbare ngasinsemeria Nairobi anekro barete the expert usaba manyi bamangana ao ekero bari gukwana igoro yesko kadi ye serikali ya muske William Ruto bakatana tara akora kende bi Eraira kama mojisana agateba buna ebunda ya rosire bono ya ralire mpaka inze inyorabone ebunde geko imoka kurwali eite korome osego kore zijui sasa kama muraibu ensengo igwara mangana lakini abakenya barerire sana ujumi ero ya sare gire bindo bya turbanire tigatororengo naraye byombe bya kotu bya kure na rojo muraibo mwasimiro moja rera Morodinga gakomoji kotu buna oyonde nere Francis Kotu nere General Secretary na okirire aturi Francis aturi okirire kabisa rende baka kamuboni na bono rino egwachara rogaso serikali tukwa na renda bakori emirimo masirahi yabo surely yose ewa jarara go jialia no mabwasi mioro moja litukurigoro mbaboreti abanyanyimbo na baene kina ngore tabali maina njenga uyo kabeire former mungi kirida lakini na ikitaga tore karende lakini na litotumeka manona former mungi kirida maina njenga na bwatu yani na ba abducted litukuria Thursday akabwatwa ntuma itinga yare ikaboniga bona adana ntuma itia sale ningi bako mubwadera nero mende tamaguta eyono nerenze ya Kenya ego kora mangana makongu sana lakini obo mbwasimiro moja bokora wana Raila Morodinga amara na baraibane ba matakarua Akarunzo Musyoka Jeremia Kioni na Mwangi wa Iria yo kabiru mugabana bwe county ya Murang'a amone ehamate ya maina nchenga baboni na bone batakete bamanye na maina nchenga ko wabi hande masirahi yakonya konyora gose ningiye kwirira akonya kubwato mbamanye tia sale lakini kaire n'abanyanyimbo ba mu abducted abo litukuria aramiso ikaboniga mbamanye ti asale umede neba bono amatenigo nigo bago twaro ubwoba nanga yo mwana itale aba muraba mu abali ngobori barenga yumu muromi intale bano rende Kenya iyo ni Kenya Kenya ni Kenya mede historia ka ye iranera lakini ndene natikatorore nanga kyo marembo kubigwa na ndo mede ntose mereti no muraibo mabwasi mioro moja Raila Morodinga na bwango yango cyo gukwana ale nkwana na Robert gukwana nkwana anene karate gukwana igoro ya bybatsa jigwa jinete gukwana kwano aliye Poppers of Kenya katiyo mabwasi mioro moja na Kenya kwanza wikabono nduraro sechia simesarisa matunda yote ya wikabono nchira areta matunda ndonzi njira areta ebagona baikaransali bakora batu ba address media bagenda wikabono mpara kwana bintu
oborito ose amangana la konya bakenya rigera abantu mbare ose chinse monjire chibutaranyora barayibabo 80% obogima bwabo abande bakaba imbiji abande bakarushigwa gwetera ekigambiro buna county ya Nyamira ward ya Nyamaya gero eljonsie mas atonyorete kubatkana no baskana bwebara wikabono tange miroberi yabekirwe na kyabanyamaya bakonyora umwemusie uranyare kako ira maswara basebunge ekereri cyanyare tikakurara kubatkana no baskana bwebara chibunge jinde njiroro nande ebunge ensemonere ya busiaria Kakamega ekasomwe msio nera nyaride ka kubetuo moyaga kwa wikabona wacholi mbora akorwa kubatakana na ntubwati oboteneligo se kyombekia obajoli manage mbebe IBC nkeyo ebintu bone biendete kumurekerwe binhao tanga IBC abere constituted india oja korosiwa ne miaka bune konya kucharara tonyona twaswire chikura bono akikenyi wa mangana makungu sanu manjumuri yanda untomera ujumbe ase nambe ya 0792 on debina ngakyumba ateti ase mambi aboniga radio roberetie na ande kwasoira sike baokiao abango mete bono wekego video tare distance gete entambage endebe seri kwa gerama to konyoru mwana boda boda asikwa tare 50 order ni 100 double ogobona airendo magoteina ahenga ya mautare bono nero hotel statement ya Moses Kuria na kama wewe unataka mafuta enda ujime kisima kwa ige sima buo akirende Moses Kuria ngaya Kenya bako kunyiga sima buna mafuta turukana ga sinyete gusina haro lakini akoenda jinsi Jessico lakini Kenya bori na mangana makongu sana tunavumilia kuwa unavumilia kuwa Mkenya ama unafurahia kuwa Mkenya Nindo charo aro Krishno ari meyumuroberio tasoma SMS yako baadaye asemambi yaboniga ehoma jumuri ne Ndizi TV wansumu sinao de toda Joshua utatokwana akwane kuna mari gune chibijago jira senjera yabene andonse soberete ima no koba twajaka neri tukulia usutwa rusali tukuliao asemambi ya kera rituko nyiro muroberio ni goja kera ritukulia Jumatatu Jumatana la misi chuma asemeroberio ose asebingese awo ritukulia Jumatatu akaratera siasa na magendo ritukulia Jumaina tu akaratera mangana yoba chenu ritukulia Jumatatu akaratera mangana yejisemia mangana yeri Chicago ritukulia la misi ebwato ke Free Friday ni ekobali ritukulia chuma igo bali bantomera mangana yo sabenkero usamatera message yao ni ngonyegani nyenyodi tukuri chuma mbede amachiko na marwa oikabwatigwe twamagusuka buya teba buna inago utete kurjinsaga na nero utete kurjinsaga nodari ondeina na mbekera otera lero Jumatatu toenda tukwanda ligo lya maguda mangana ya matera mtebiri tukuri chuma are sensemo ya Free Friday ebwatoke Brighton kwa mkali hapana maita majiko na marwa oikabwatigwe asenjera bono litukuria lero ni onda donde binga kikwa bogire na kioro benediri tukuliao na kioro jobogi maboko irede ahene ori ogokerete obokora ribwe serikali ya Kenya kwanza ekana mauta ndete konye gokire kerendo biga ndete gokina abwango ganande tax gitenere robereirie kone bimonyo bire gochikoba embossed Yobono egira kita donde birere kada donde igoro ye ngoma siku ya leo siku ya Monday watu wakisema juu ya mafuta na irende na bangona no Kenya aina gani mwanjumuliria ene Ndizi TV bwansu Gusii kerondo jebiro byane bigenda kuchara na kuminyokana atakanda kwira sensa meli ayebiro enda ko moyo lindo mete nebana ebintu bya turubanire oikatwenane omoyo lazima tutiane moyo kerenzeye mede we have one life mede ebigibiyer ne gwana boy ko kaya bari beda ne terabanya lakini aye obwato bogimobomo ase okomenya igo majumeli ando jina chiachara le jinsa jana jenda komnyoka kolende tiangoire asense meri ayebiro ase mambi yaboni kama ekwira nanso mengode check SMS chino ase mambi ya aboni bono asiri tukolia rero wiki elintu akwaneta mangana aberatatu rero tiniko kwira ase Biblia kolende mambia ngo promise ni jengo ira ase Biblia na turarigiri aberatatu ali agotora korwa ase Biblia kolende tukolia rero inataka turarigiri mtu de general ngakyote kuiro bogima bwao ngakino ebintu bya kongire obogima bwao na kyota gete oboire gose oborende ngaki otagete kobolenda tagitugina obogima bwonde obobogorie bone grade kyamagena maide grade kyamagena kise kogwa amagena ali agwate kapi
na nda isi kugwasigete at least yate ke nyumbani na bora ateme kubuchake okarange lakini isi kugwasigetabe na beo kobera asigete asa kongsana igona tanga kulia mto bitano na bibere byoka asemambi yaboniga asa yebiro totebana ngendo kieko tagete kolenda carefully yani to kokerosa aso bugima bwao ekiagera bugima bwao ni gobori fragile na bora abuneke tagende yons aina sensemo ayebiro egente getangani takire kolenda ne rieta liao your name erieta wika orende inyurauna erieta liao ni golire very fragile amarieta mange togere rieta liao litioke Andra badana abantu bakwanga esali gwasaliri erieta liao medande bado akarawatana alib jina jenga mwini ya erieta ni golire ligia sana ekorokoro si erieta liao ni golire koko igorira ebisieri biao amana abana bao neke goli kegochi gocha igobono ogoli erieta liao na maskani manyani erieta liao ne asset emede okotana Brighton yolio mwibi mede igori edari asarigire abantu badana Jemima olio morogi mede jinako imeharibika abane barbara gobekere lakini uikore nderi edari yao Joshua uikatore nde erieta ekero the way you handle your name with care is the care of your doings yani ebintu birioko kora na birakore ndere erieta yao ayuna yebiro umwanchumuri egento giya kabere ndagete egose utakire orende nengoro yao your heart engoro yao ese kubuneka obogima bwao bwabunekire nonye nebintu biri bwao gwatagete goikirani umwakoyo mbigo ikirana ekere engoro yao yatwarire liote yatwarire obororo nigo utaikiranie amagani ali gwatagete goikirani igo goika engoro yao nero oyerende your heart goika oyerende nande goika run away from people nebintu biri biragere engoro yao ebuneke carry your heart like a crate of eggs you need a whole heart before you can be said to be full whole yani engoro yao wike korende naye onyerende umwanchumuri ento kia gatatu you should know orende purpose yao what's your purpose purpose yao nini ayina yebiro umwanchumuri abona mambia your purpose is your destiny Joshua timedina kitora atebe purpose asumunu weke Gusii ke toiga tuaranga janigaiga ngakitora atebe purpose ekerenga kiao uikorende ekerenga kiao na kigo chuo ikirania asori getigo chuo asogo ekerenga kiao na kibwate destiny yao angyo if you don't handle it with utmost care it can slip of your hands wika ebunege so many things can come like pressure nande bibune ekerenga kiao jibozio yoto ba discouraged to kwa moyo lakini birogina dinge kerenga kiao kyobogimangere kege bama wadana carry your bubbles away from people and the things that may want to put pleasure on it and break it abantu mbale batete ko bunekerenga kiao bakobeke liberera lyo roche kabisa ya you should keep off korwase bare ayo focus ekerenga kiao kiriude geteko chimete no bate kerenga gyo kwagaje nyombo mwako ino nyombo kimabwa kongi no bate kerenga gyo konyombo mwako ekyo okore nyangi bono medando bana bara odeina tata okore nyangi ekara maguta are 220 ngie mokungwa ujikolia inge moji gokora lakini nde hayebono to rwase kerenga kiao korende tamakuru asabantu baria batagete kubune kerenga kiao gyo komenya gochi bosio egento kiende giakano manjumere kano ngende to kominyoka anakurina ebintu mbiri biebi utagete kwando with care egende kiende maintain your health yani afya yao manyane kerokonda afya yao obogima bwata omoboga you don't have any spare igogo ika orende obogima bwao no matter how big your vision is once you are dead nobody can really learn the vision like you manya no tware vision ni nene lakini natoranda afya yao mata bantu bari bachwarete afya yabo ebuna toranda afya yao okuboniga onde tayo oraikirani endoto yao akuna igobono tigago kunyere mbera eita no moyo lyo bwate fog egechiko nebintu biriyo gukora bikonya gukunye mbera yao ya take care manyana ngendo kiege gya koirire getakete ko sari
afya yao ithete gukwirira utware obokongu ase emeroberio yao rigererio kuria rigererio kunywa na hande tiga kuragira yani sari no kuragira kororo yani you take everything tiga go drink sari kwa go ruena marwa bosa wameda ndo bari bako ruwa marwa bosa mbaro jose afya uza marwa ya ngusaliale afya yao mete no ni sigara mundana kunywa sigara sigara iri igire na uvutaji wa sigara ebo gusalia afya yao obigere onyo lakini mondo onyo tama yana afya ya nete kuyisalia endo kende kia gatano ekro ndiga dibibere gankore nina guika orende enywomo yao ona wekire konywoma umanju mureria enywomo yao yeshidi uikoyerende with care lenda enywomo yao buna magenare grade diako yando buna indomie some people and bali babata abana mama the what indomie difference between indomie na amagena dia kwando enyoma yawo buna indomie nyando buna amagena inyorana omuntu rabagutaka kusaria enyoma yawo gose enka yawo korende ekeraye sari barabwe bagoseka metando bari bajire bakogengire enyoma yawo yasaregire lakini moinari bagoseka go you should handle your marriage enyoma yawo with care egendo gia gatano mo mwanju muna ode bintu bitano bibiri na gukwana simambi yaboniga uikorende amangano gukwana your words omaita amangano gukwana barabo bosongo ase bari gukwanira igo ika obe na mangana atari kubneka osatari kubna abando moyo ayande amangana gukwana ale yobosoku yali tema kuri amangana ali gukwana na gyonyana na banda bangi bakwana empty premises babu na bande myoyo igobona uika obekya inkyo gokwana omwanju muri abanya gwakwana na somo gutano abantu barate na koirege gokira ninje godebina ninge takire gwakira no na somo gutano ninje ngodebi ayibiro kujya sabatu ninge takire gwakira no na somo gutano indo iturigeri karamatuko arego chibosyo egendo kyo moerio guikomanye nkayogo chikokorera nkayora akorere mede baotebana eli mwisho mwema kuliko mwanzo mwema abanyone gwara jandegire lakini yanga yogo chikokorera Joshua Joshua uta kurwa sezemiri studio safi kabisa nkayora akorere destiny yao nkayere think about where you will spend eternity ikiani tukeri mongo kukolo umetense yentori permanent one day oikangwe litukeri moto okondra kaya that's the fact litukeri moto okondra mete oko kukolo kungororo ikiana otetina ajimioro jonsinsa jirigeredi nareka jirigeredinse nani jari korigeri korotanga tuatuere rembura ya ijoire mani tuakule lakini tuenzi kawikatoira na aserira ba ikabona oikomanye eternity ya onka yonye begede ibono tiga komenya careless yume tumene nalo mete careless yo tena ki nyasaye na mwezi no igende kitanga na otebina erieta lya olirende igendo gya kabere lende ngoro yao igendo gya kabere manye babos yao osekerenga kyao igendo gya kane emanya afya yao ngakyonyerende tiga wechwara igendo gya gatana otena enyomo yao nyerende abantu mbabu ne nyomo yao bagoseke lenda amangana ao your words what do you speak kirikende yo kanso go kwana maide kerekebe pi kiriyo sokie kerekebe kubwa keri oko ira somo bero endo kyo mwana otebina imanya ye destiny your eternity nelie unaenda wapi kwa sababu utakufa ngaki watige legacy yao asense ya Kenya ayo na yebiro na wataina bosini jengo tebina ingikira gerokire ingikiragere okire ingiutakire gokira when I supposed to be silent ayo ninje ngotebina ochibosyo ayebiro narayo omwanjumuriria asemambi yaboniga nindoje kefa mumanyi oyingorwalia asenzemo yabo base ba central aondeba no alime yomuroberio korwase kyombegeri kya nyomeke education serve group aondeba no alime yomuroberio asemambi ya aboniga safi kabisa yenero ndistibyo bansosi ekardwendete koba naye asemambi yaboniga omwanjumurire tomo jago tobwatia ekiagere yenero ndistibyo bansumo gusi ayo naye biro
bono tete kwenda sensema ya check ndano barabara ntumire ujumbe abasema mbia aboniga basoire asumuroberio bwensakia emambia ya aboniga ero Brighton and Joshua. Good morning. God is good. God is good all the time as we start new week. Oyuna arugo Krisha odena nyasaye no miya ekatwa chakire a week. Then today we are heading for a subsidy top dresser at KCBB or KNTC. Then ndokone no boy body top dressing in budget na bwago chugoi. Hope queue will not be long. Then asemedina rainte ko bantambe. Chris live from Bogusero Raganga boka Gusii na gosoa ime Ensakia ya Ndizi TV obwansu Gusii kayore tomango chumbe yao arugo Chris around na obogre ekala robert ko chikwenda kuyo bwoyo bori serikali nde yabaire kwanyora ayo boyo akiboko irete lakini rende akitwara bora ni shwari ondete yongo moja kwa iruo bwoyo lakini maguta amendire bono konya kakikoro by the way nje nabori tinda bori bobe lakini nabori bobe etongira bobe ekiagera kwa iruo bwoyo obwoyo obo togwetweka bona bono oyo Ngris aro oboya kwe gosengoru daraja 2 akoira raganga malde raganga roje matalia ebigi bono igemo church mo tani konye ko judge because of well bono agirende who is fooling you lakini inaitwa shamba la wanyama. Joshua kwanza someka dao gerigia shamba la wanyama sijui kama mwezi lakini sasa ni nani ikiaro boyo boyo baro no ile buya twaru muraibo mo basimira mo ka teno boyo mbosa to aetwe serikali ro yanjiro ko subsidy ebezengi uko 2500 omore miyo yeri ni katagete aikirigo mugondo digo boyo bega sub counties abantu boyi asa usugumane urubaro yae ochibuoye. That's my advice. Morning Brighton and Joshua a new week nyasa atwanje twarode litgorigia imbuya mono ase ayebiro oyako guna nere nani wishing all fans wins a lovely day ahead kurunyango conjunction getting you loud and clear oyo Kemi Sofi Motangi ngwarambole wiki eli sana uliendanga wapi uliendanga wapi kai wajet savira kinole meyo muroberio asemambi yabonia tikandikiri bali batumire wetera sense media and Ndizi TV News Digital njakira ligoro kabisa ndo litundagirina than from Karen Nairobi following you live and direct otubadubia sana kurasenzemo ya Nairobi Karen Dolphin Morahabu na botambe no wali meyo murodo no. Good morning Brighton, Joshua, my parents, sisters, brothers and all my friends Vans of Ndizi TV without forgetting my enemies. Happy new week and morning full of success. Thank God for His love and mercy to allow us to see this new week. It's not an easy thing to alive today. Glory to God. I'm with you Brighton till the end. Ime Ensakia wana tairaisi korali tukiria konya sao twanjero iyo akona Dolphin Mora ade ano ime jumurobiri ade ana tukwani ababisabaye aho mobisa mabere safi Keston Jali ade na watching new week no ime jumurobiri in Keston Jali safi Evans Mokwade na kurwa Emma Mosaiba keroka no ime jumurobiri buna botambe na ara ade ana Eric Osoro watching live from wapi kurwa Keumburi taro niko ndani ya na bado no Morgio Monica kwamboka Everin Machuma Victor Mondo Chiamani Radio Keri Estelle Embuni Thomas Zaisi Ondieki Maganga kurwa US and Honorable Peter Moindi kikana na MCA Keumbu Ward mheshimiwa umesalimiwa sana boy Wederi tande mboi ba kumurokada kini area ya Borongeri riri kireke bande Peter Moindi gekanana na eromwe msibu ward ya Keumbu. Staff mheshimiwa Joshua, by the way mheshimiwa aliniambia kwamba anapenda sana Ensakia, anapenda Ndizi TV sana. Ino mheshimiwa boy no mama ede mheshimiwa boy tutaongea nyuma ya tent. Safi Thomas Soboke Gauda Isaboke Thomas from Dagoret South Waitaka Massive Brighton Prata ujanisoma bana sawa Awadana Oyagorguna Nere Isaboke Thomas Awadana from Dagoret South Waitaka Massive Brighton Prata ujanisoma bana nilikusoma hapa awali na kusoma haki lakini ni Thomas Kore ime safi kabisa
no montomuya where Brighton the government advisors to blame in reality amaguta tuaganireti a commenta athena bali bakwa obosemie serikali na batakire ko gwa kunyaunyo ndio wanastahili kubremiwa okoreba gani karwa atorime bizima byake one bya maje bya dosinyire ebya mauda na bidoroji lakini bonto torena ababunge ningi bago korekero lingana buna lirigo kwana ekera ndo kwenda parliament 20b unanjomo nyali bali korwalia George village lakini ngende mpaka parliament ni ndo bwato mochumbo ito sairi jana korunyamira alia gitutu masaba ndo bwate engoko era kiri vuisero kwani range ngane naroje oyonde timu wanyonyi naro oyo nare korwalia Westlands agyo mobungo Westlands Joshua Korogwa na team elitandiria elinebire oyo mwabo getangora na dede na wana tutaonana parliament mundu ku mundu torane na kimogargo kwana ba Kenya bubio Thomas Saboke uko ndani Saboke Thomas Undagret South Waitaka massive Brighton na somire yao out and a good morning brother Brighton. Let me wish to my family members Jagri Machoka Kisii School Gladwell Nyamecheo Primary Kenya Fravia Kerubo Happy Kids Junior Academy Waitaka happy Monday morning Savio Kids Okinyi Dismas Nomo Samaro Nomo Samarare adhana no alimi kama kawaida kama botambe Eriki Okali Omoigwa Babagichonja adhana good morning Ensakia niko tuned in from Machakos University Safi Edwin Mwenga adhana kuruka Jar present watching live Brighton Safi Grace Ongwenya adhana listening from Gichauri Nyansiongo na walimi Yumroberio Bauro Oreng adhana walikuwa senseme ya Minnesota USA Safi kabisa Minnesota no abantu barabanga bakusiba ito no bale Joshua na acharia Joshua na anda America alia Joshua ngwa adhana ngwa anda America ngakia America yesan safi kabisa no nye no mheshimiwa mititi no aralia Bones nimetenda no Emiri Mogeni akuko nimetaba ndabangi barali sana abandi barali no isiadro baralia abandi baralia California abantu betu bara America bagusi tunawafuria kofia na inu biyamana asega sirmo kwara mokwene kina Gusii twa sasirgo sembi ya tore kabisa Rose Michema na morning Eder Monte kurwa Nairobi tuned tukiwa na Matiang'i Omondo pamoja na Victor Omondo safi na Spactus nikina na good morning President Brighton niko ndani ya Ensakia show live from Kisii Kegoji salamu siende Reverend Eren Masese Pastor Betweli Ogechi Samuel Omurwa Rosa Omurwa Samson na Dixon Omalio pamoja na Nelia wawe na Jumatatu njema safi mashabiki anamroje na Justin Kinarabu akora mnemejenda akora akiandika kama ni Eren Maseze ananiwekea koma ndio najua kwamba Eren Maseze hapo ndio jina yake imeishia Pastor Petweli Ogechi iko nero mbekire koma iko toko li kalende alia atuguri bono twasinyurende na Mukaya Johnny Chemima eliete limo lakini ukiniwekea koma nitasoma fenye Spark Justin Kinara amefanya Madure jari adana watching live kwa Nyachichi secondary school kamera ward bogetutu wa masaba kondani Espon M Angwenyi tuned in greetings to all Abasamaro members Abasamaro mbu ya more ebu akire Joshua Abasamare bako West Mogrango not Mogrango West Mogrango nguse not West bako rwalia as mo deputy Gesami akorwalia kibsenero ndijo James Ondijo Gesabi daktari safi kwa nyoko mayana county ya Kisii na Nyamira niko jibala ba deputy wal doctors alimwine to bade Dr. James Ondijo Gesami na bosonga to bade ose Kisii county to bade Dr. Robert Onsare Monda onchiku mochoma mofata than mofata Naroko County Transmara sub county tuned in Espon Yameda than watching from capital city Esboni yokora lende na K yokora ni akari korujinse mojiri cha capital city yo Nairobi Esboni sikizi ndo anyaji capital city na wena akurune Nairobi city sabi kabisa totebi ngonga kitora abu aki Nairobi ebu adede akichibicha jiko sasiri abu Esboni biasa nekarore koru abu the capital city of Kenya na Nairobi ambapo na mete Nyorobi ndoje razima Nyorobi ndoje yo no Gusii olio region adana njoma de Nyorobi ba mendire bese 2000 ba mendede amana makongu sana Joshua tari raisi
ibintu bikongede ibintu ebire byomede pa kabisa. Ndino atubati kurwalia senzemo ya Nairobi City, Capital City, asemambi ya Aboniga. Mandela Kainis, good morning Brighton. I actually failed to understand why everyone is talking on not voting for the current regime when there is a drive every each route in Nairobi. They have increased there by 20 shillings, as if this employee their salaries have been increased by anything. Na waombea sana wa Kenya to venture into different business, waje kuumia. Ni Mokogoti Omandere kama kawaida kutoka Kasarani Nairobi. Au tena ba Kenya bone babederi moso wa biashara rende monya kodi la kila litiko. Claudia nya case ya good morning Brighton na onde ime yumoroberi kama botambe. Njome to kanso meje semezi jino Jones ebiro bya na biera because ngo yara jinga ya okwalika. Ekwalika igoni maitera no olamu na nje. Karolamu na nje na mimi nitasoma. Nindo jina Lahabu Kebi Obiri. Thank you for their people the truth. I'm watching from Minnesota. Au tena mbuyamono tebya bande kene. Nini? Kabei mikabisa. I think ni shabiki mugeni kama sijasahau Joshua nimetaba keniga Ensakia kabe kabisa. Bona abantu ba America batay boss B barigelio moroberi bu Ensakia. Wena orokoro sari tukuli abo. Kabisa gata wale wanasikia ili wengine. They them to stay tuned. They stay tuned. Kabisa Ensakia. I don't know how I can say Ensakia, but they end Ensakia. They stay in Ensakia. Yes, from Minnesota, United States of America. Rabani Onami, out then morning from Minnesota. Savia, but the man go to Minnesota, everybody chonjo kabisa. Biasana, ndo itoje live kwa abulimo Joshua. Itabidi tupande ndege. Timedina ama udaya ndege ala Jesu na mendede. I don't know. Isanya tundo Mosongo. Adana good morning from Soikiam. Soikiam adana ali meyomoroberi. Eno kumakori adana umuralia eno kumakori bwogi no onde kurwa Mosaraba watching live. Tereso Mbogo, good morning Brighton na Joshua, watching live from Saudia. Niko ndani hadi mwisho, musibanduke. Takite mobe ime kabisa moli, che kabisa mobe kabu esiro debe. Umeteno ni remote ngoba deina mwala nyebisa, mwana ta jenji anya dena mbekerega na alia. Tikabe ime ya Ensakia. Umete Ensakia. Bono mambia mara sanu enda to tamaje SMS na sema mbia boniga ene Ndizi TV bwansuma usi. Ni ndoje na SME EAS. Sawa. Na rodi. Yonde birina kaikonyale. Anasema kwamba hawezi banduka. Ensakia is my ever favorite show. Out then any show anje te kabisa o inke mso modangi. Out then hawezi banduka. Umede Sofi umede hii dunia lazima utangaze msimamo. Ngonyone na mko hivi na hivi mimi sitapenda na nyinyi. Lakini kama na nje ndapenda na nyinyi. Na ndipo nalitonya kugamba moina ase tendi elia ito tunataka tuweka mikakati. Tobe kujitisha dia to igina Ensakia road kabisa. Inatoka mbali sense moye tenti babo Kestonjali babo Kestonjali Dismas Yokini Chris Arogo Sofi Motangi no ale abantu barali ange 20 bali mwezi bimorali babo Sevania Onseli moralia igo ndio kwa mbali maiga ya tent najua kwamba kila kitu iko sawa kabisa. Anara tena Lea from Nyanjo watching live. Nitumie pole kwa familia ya Ombogo kwa kumpoteza form 4 candidate this year, that God may comfort them. Pole auto mengoro jiase amate ya Ombogo asoko mosiria omwana orengo chokala mate mwekerasi gei komina kabere. Pole sana. Nini ilifanyika? Lea ngakyo mwana yakwete pole. Pole sana ujiase amate go sirio mwana mwete bona na mangana makong sana. Elieta lia original olile asama temwa manene ande bona alia mpaka matemwa kodire mwete kero mwana asiribu noyo bado desk yake inawekwa ilisa kalalia letwa inaandikwa mangana makong sana. Pole sana asogosira kwa mwana oyo orenge candidate Timid school kiarengera kinilea tuatumire ngora yituko chiabwase family Ombogo asogosira ku mwana oyo orenge form 4 amangana makong sana. Eli Giosoro
adeba no alime yomorebeli kabisa. Nilisoma yake kweli, nilisoma. Inayesoma baadaye lilitanga neno kwa Makori inayesoma biasana. Inero Ndizi TV bansoma usiye ngora enda se fan page buku yane ngororo ndo barabari ba tebirina alia se page yane buna Brighton Makori kabisa alia ndo barabari ba so ilime yomorebeli Tyson Fay Cantona adena Brighton niko ndani naye asimambi yaboni mokera chaki adema niko na wewe hadi tamati safi kabisa. Ye no alime na nje yomorebeli fiki no alime yomorebeli andebina kona mimi hadi tamati Kindismas ndo jina nangu anetabo he mentioned me Denison Onyanja niko ndani kabisa nseme ya nendoje ya charalire nere inko cheki lakini kombora ni ngora enda sensemeri ende ye studio manye koirana ndole na mbarabia babantomere uchumbe yabo mapema mbuya umashimiwa Jacob Bagaga Gorumaske West ngakibu akire mabema is the best nimedena ngakiondre de korobeli abantu bao by ward ya Maske West Maske East ndo bade Michael Motume na nimedena rwende de korobeli mirobeli yao kabisa abwo erikwende kibuna abantu bao by kereri amangana kabisa mede azinale jibunge chward gede abamusie tutamaiti barambarabi mede mondo tamanyeti ajitumi wana akuna natwe manyeti nduni tora kumanya lakini nene nabe korange mirimo ili abantu abachorede asemambi yaboniga litukoni ya Jumatatu murobeni Ensakia Joshua sijui nikuje kwako ama ninaenda wapi kidogo Enokem ama usorwenyi ngangende Enokem mbatebenga kibakwe nyorera mangana abira tatu iga korwali numuremi bwetugore numuremi omugondo na wachade girosobore mibwa mbara ikirana birango biruta gero ikarana etugo yaho nigo ebwato burwaire gose etugo yaho nigo yachandu na mageja ingakyote tego kiniriga sariao asomugondo ngakyote tego kinia noneriga sariao ase etugo yaho ngombe no tugete okama mabere na kyote gituko nyerenda igogenda sensemeri ya Enokem Agrovet Limited gochoka tomo chobosongo indibwe nyorere obokoreri bwao obwakera lituko mbabwate ebintu awo biribira kini oboremi bwao eitobwetugo osoboremi bwa mugondo mbabwate certified seeds ejujikwirana notagete onyore seeds iri kira kiniri gasariao certified umetekeriga certified gonjiri chanjira nete nekyombekeri yokorenga amangana yembego samangana acids mbabwate boigo no bwoyo mbabwate chuchukeri tukerimo okwewe kabisa okeire gejigo tugabuya boye ngombe nabanye ngombe yao yago chandire netianya kubate mbega asegeka mono genda asansemo ya artificial insemination garwe kila nabako konya asinjira eyemogosi eyende nigo bagotoka ala asansemo ya Kisii Ekejero Farmers Cooperative Society building ange na market plaza boy gomba batorosagia abasomo chobosongo asensemeria opposite Shell Petroleum Station formerly ya kosabukare ya Karuguru Valcon Petrol Station yesan igenda orobwe nyorere ingaki boy gomba tokora bala mangana alia tokorukana postmortem services emirobeli emiyasan ba gobono genda sensemeria Enokem Agrovet Limited yotoka somoji obosongo asenjera yaben biyamano mwanchimoria anara wantebina mokwaneli babasiko safi kabisa nitamsalimia baadaye basi babasikari na gategerete omoroberi oyo safi nitamfikishia salamu zake oyo medeno lyo koreta rumba nostalgia ikojakira lituko oria achuma mosi kojakira ensa jinsi sana nebere chamba sonenusu mpaka saa 10 oyagoro kona nere babasiko the bad enyoni akora the rumba nostalgia metero moroberio mabausa no moroberio motunga bisa adana omobulera by the way on Saturday nande betibuna on Saturday dekartu akora denera alina arikana mubulidina omobulera ki it told me by the way no mobulera bwenjoke because after mobulera bwenjoke medenjoke ngorosiere oboke amana kabisa alia and then obuna buoboke emebulera kabisa alia igote kuwaka basana turaji ko rigiboke igobona akugwaka emebulera ali kabisa makoretera rumba eri agaso SMS to kabisa kabisa safi kabisa oyune babasiko te badi enyoni asense meli ya arumba ano mederi tukure orona ko ketikuna Joseph Mokogoti
Kerabwata abateri kabisa abarimu bamangana abarimu bari be school nandi n'abarimu bamangana yo matera yege Catholic yari kabisa buya sana kabisa mete chose buna kabeire me yo moroberi bwensakia lakini sijui kama na yeye aliama atatangaza msimamo. Unajua sikizi ni kutangaza msimamo tu. Joseph na Miriam ulikuwa unaandika message asubuhi. Najua bandande na ninje na igaro twari geretie umoroberi buya kabisa na emisa yarenge nyansu kabisa alia na babo Tibelius sasa nawe nataka ujue utangaze msimamo. Hiyo ni baadaye nitaona kama message yako itaingia asubuhi ya leo. Mbia mwana mama njumuri karole ime yomoroberio bwensa kiabonoma minoje yaragire ense yamo jana jigeda ya moigoro somoroberio yo tiange na sense media studio ni girudi ngoire speed ya sense mema gaseti konde nyona gikora gense yamo nenu siabonoma mbia Wigitora sense meri enkambo tenkwana ito ya bene engamba yaito na scorecard ya yoroche iririe 1 year abarai babirobis itora alias tu alenge Kurukenyata gatebete mambo ya kumaliza umaskini ujinga amarwaire bado tuko katika hiyo hali ngwena na tutu kwanda mangana yo katore kurwa sense meri ndi studio ine ndi Steve Bansuma usichoshwa uta kasi kwako karangora siba maja simambi ya bonio. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Kisii Ndizi TV go chakera omote nyugota omwe wege singa Jumapili nigo rabe ege singa kiama sesenia unorabe koko gotera korwega ase studio masejemo kera litukolia Jumapili go chakera chinsa ikomebere chamambia goika chinsa nyebunorabe gokoretwa 90 Uncle Dipon Asanya Tomota yao okoba nayo motongo ito omotolio ito nande tato ito tata nanchire Erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yotora ase chimbero chogokoretera The Milimani Academy eyene skuru yekerero era somo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita monuktaisano Borwase Junction ya Krista Marian. The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogosomera netware abarimu banyorira maigerio yekirengo kye igoro chigari cyo bosombi nabo igonerwe chaya mubaso na lunch ebisieri byaito nigo bigoire asonde bwensi yoraga ni gotarira na korata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie school fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono asebiras bikobwatya eklasi ya playgroup PP1, PP2, grade 1, grade 2 na boigo ekia grade 3 asamanke ake simi ase namba 0714038433 gose 0715362175 The Milimani Academy, shaping the future.
ya rumba. Bwana mapangala tupatie nyama choma Kila mtu mikono juu. Bwana mapangala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Emevurera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, what do the DNA, you know? Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Jumatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Wekera bona iga omwanchi omuriyeria nkorengi nga kwamanyire eshiringi nero ekogendia ense tobire tugosanga asomoroberio bwense yobonchereria nabo igo ase esabali yobonchereria astobire tugukomanya naki abonchereria bagukina kurwa sekerenge kemagochia ase ekende korende omoroberio bwesabali yobonchereria nabo igo ense yobonchereria nigo obere gokubwatanigwa nabo igo koba egento ekemo humerana na inte Frida Kerubo uchaka omutinyi ogo chakira litukolia Jumanne na boigo ijuma uchaka chinsa inyago ika chinsa isano ne mocha mubaso elinde tobe tugosanga amange gwetera omorobelyo yo kwikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire
Boiga na bokugura Chikatin Road, hood screws, chigulu chonsi, door locks, pipe wrench spanners, screwdrivers, Banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebre, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbia mwana mwanchu muri Ndizi TV karana kwa ime yumuroberi obwensakia bona mambia sentunderi entangani ntwasi oliritango twarigere check dokora check yasinina kwira sensemo yebiro twateba ninka yore naninka yoberete mbia mana servant kwa ime yumuroberi asemambi yaboniga anechinga kiringo kwira sensemo yamagaseti asemambi yabone kunento traikoro bado nitaendelea kusoma SMS birisa toigama kwira segaseti asemambi yaboniga sintenyaboka ondino alime yumuroberi tanya komoja yenero muroberi anjete kianda gikomi safi Cynthia asanti sana kero okoba ime yumuroberi asemambi ya boniga Ndojina Onkundi Alva, then a good morning Brighton the Joshua. I'm watching you live from Nyakongo Primary with Dibamu Abo Isaiah and my daughter Anastasia tukondani hadi tamati. Kiongozi Vani Onseri out there mna kurualiana bonjari mark me present igonere no arime yumuroberi asemambi yaboniga Lydia Nyaboke out there na Ndizi TV kiboko yetu Joshua na Brighton inuna bantabaya mukwena kiuna emambi yeito ya bweneire nonye ebinto bigendete gokonga naye no monto muya kabisa baba gendera koba ime yumuroberi kama kawaida now then I said Thomas Bundagret priest this issue why it is count vehicles being used in transporting night grass to their homes Simbara Dwib watu kabisa sawa mwavana pe county ya Kisii na aja agete kuliria mangana yijigali chi county na jede day tubo tugo na day tubo tukali ko akarade na chigali chonsi bichi paki we ase ensemo ya treasury ya mbuya sana abuna romboronge lakini bono libonda boli ngogwere na sasa magaseti oyo gosomba chinsiaga munegari ya manyiru ngagenda rebeta manyu but sometimes let us call as bed as spade ina kwa manyere na chinsiaga ngosombe to ngeto mondo yero gosomba chinsiaga to grip na ndo mondo yero gosomba chinsiaga murangeri musamoni. For instance, njonde umede injini Ensakia, na nini oto kwana it's either way. For example, mondo yo egal Jones yaradi the treasury. Omo wasiri akoru nyamaje. Omondo yo endereba ese emenyete tutebe nyanjo ngangi tutebe ngiumbu. Aike mo wasiri nyamaje aire ni gari anyebe treasury abege ga treasury anye paki nande bona aliye bigi no bogima bwa kongire nera agende kiumbu nandali okay it's okay ono dende na tigatorore nangaki ngana yakwera urachigariye serikali gutume kubobe na yebra gutume ke gariye serikali bobe nende na gutume kabobe tigari chiko liteki its action ende turigerina narari ako agenderete koba ororo mete bintu na biebyo Clark the whip mugavana gajibosyo orena abo bisabao umete bona for example mete kitonja twarana ntubwata batene the transport tari mogabano tene transport ntubwata batene the transport ingi ba kolire ba ko nyamba ko mugabana ache kuma ibne ngombe kari mumo jigete chinsi yake koline gariye serikali yasomba oyero tene ta mangana transport ya account ngetambo kireki aireiru neli tanga takere kora mochugwa entereba ema ikera goso okay ayuna account ya Kisii account ya Nyamira nero berina aba MC be account ya Nyamira mbaro betu otware gikaro talengapi 22 hiyo itakuwa 22
itakuwa Friday. Ikiwa Friday bata kero twari gikaro anne baji kwanira ekerenga gyo kumwaka isiko mugavana bwe county ya Nyamira Amos Kimominyaribo. Iba korenga no speaker bwe county yo eno kukero niko baro beredi na a national ebe ku ga statement ga yekorwe eba njiro gutwara gikare gyo katiaba MC bana kwandera barabo mbale tene ngane na bolire it's authentic ba kwanjire ga seti ya serikali patware gikare gyo kugamba ngakibagwa kanyalibo isiko anyaliba medu amefanya nini hiyo utajua baadaye omwanchu muligereria on this TV nero bwansubo magusi safi nataka ngoira sensemo ya magaseti yose mokoti na ndebina no arime yomoroberio kanonde kurigerina aliandika wapi ninataka kuona aliandika wapi katika seti yane ekoigora asemambi ya abonia mbalo mete bantu meraria ase ekwende yane sawa na ikirororo tiango ndorena mete ndori kurigere karamu ndori kurigera mate karamu kerororo abantu metega igante tekorana nikina nani wametume SMS yao wante ina no bali me yomoroberio safi kabisa chinde jara letega iga lakini dolphin morano ale aje nisome ndate jije chionsi na igoire jije chionsi ndolena ki ero sawa dolphin morali tuma Okindi smasi alituma litunda green alituma agaja baura alituma sini ediga alituma susiruma white other good morning from kituma savano wale tomosomi Petrus Kionde eke sale kurwa fale arcade Nairobi good morning nere natuma simambi yaboni grade ano balime yomurubio utakole biro mwanje muri yango iro ga sensemo ya magasiti asimambi yaboni toranali airoborito asimambi ya aboni Joshua ndongirwa kwa na kintingo iwetie abo aitindanyarora kingonyerora ningo tebi ongundi old father na good morning Brighton and Joshua. I'm watching live from Nyakongo Primary nobali na bamu aboisai inayesoma na ndi yachire ensemo ya kabiri tiango ira sensemo ya magaseti asemambi yaboni yobuna botambi ngo mbate gaseti ya Daily Nation gaseti ya The Standard wengo ganagara go ira sensemo ya taifa la twarana asumundu wege Swahili inki ekwanede Tianja kiriga seti ya Daily Nation, ikaseti ya Daily Nation mwanjibuli nige molekerete ndojina end of an era. Monto jodabu Secretary General Okotu na France Tuli. Baada yana debt of trade unions. Yani iji trade union ejia kule. Ama kweli ejia sivyo bogima. Ingi yawe debt of trade unions. Ani hao jekero ya rakandibuna workers masuara abatara aligiri umono ekero machikorokana na Kotu France Tuli inere Secretary General niko na so sensemo ya serikali ekero kintu bikwenda bobe tarigo mochia serikali ajiribo ikatiri komochia nere kwanena debt of trade unions eyinigere tucho nyalire asebeja atano no mara atano kabiritorana ejia kule ingigerigia kule abantu aba eba achire ne serikali yani baso iri me serikali ayuna amurikire asiga seti ya donation beche ntangani boni ganindo jina Clark in Kenya kwanza over tax cost of living fair prices liberality ni oli anakiwe asomo bwa Kenya kwanza iguru yokomenda kwa maguta iguru yobogi magokonga amo ne iguru yebango ere iguru mono ati ababwatani bande asim president mzo ni gobono ikagirira na bara jokoreri shafu bwango igaye cabinet kubwatakana na chinkwana chaba Kenya bali bakwana igoro ya amangana makong bago sekretaria ba Kenya yendongerie ke bano go sekretaria ba Kenya meteno no mondo ruwa abenga ba Kenya baruarete bada ba Kenya baruarete bone kromente de tax amaguta obogimebo kongete kiregente kongete kwa mago sekretaria ba Kenya Moses Kuria amangana makong sana nindo jegaiga muraibu ensere Dr. William Ruto no ara sense media New York akariko tara kabisa ekarago jikoenda sense moya UN General Assembly meeting ego jaka wiki igo no yedo muraibu ense ngora abararia ense ya US ntutogo jandega mogodra that's why most of the time talk about advised Mkenya wa kawaida chochote kiweza tendeka kirikira abe kebe giaturekire unajua wewe una ticket wewe una passport wewe una kitu chochote toko nyara kusuka lakini hajibasu Jomo Kenyatta International Airport ni bara aline bunege ntegeke paende jinsi jisuku lakini wewe una passport wewe una kitu yote aeno ole gabu naona na dote bana utadu mambo ni matatu
Wanju muriria ina ri murikira sigaceti ya the nation buna bwa Kenya kwanza bwatwa rogo sukwana anekero bwo mabane tokonga tax na mangana ya maguta komenta igoro timu ya Kenya yo neri ya rugby ndoje nigo ya korete rugby nigo ya korete timu ya Zimbabwe base kwena jere ticket yo jikwenda sensemeri ya Paris Olympics Kenya Star itukurigoro nigo ya bete na mbaibere ase okobwa gochia se 2024 Paris Olympics joji korekana alia asensema ya Paris igobono na baru nigo bapete ababui igobono banyorire amatumaini amate eri yo mwana wabanyaraka gusiro bunga bwaya sensemeri ya Daystar University niyo bandete kuboria university yo ebaerere ngakyo mwana wabanyaride gakokwa they need justice baada na mesron cherono oyo bwate miaka 18 nigekagirira niga itetwe amatuko ane maigo mobero yo taratoka alia sensema ya Daystar and River Campus ya se county ya Machakos ina aramurekere asega seti ya The Nation na debna entangani atuna jorira buna niga agerire ebi union trade unions cia kure Kenya kwanza nigendete gutwaro gusukwana gatigati igoro y'abantu gukwana reckless statements bonekero ndoje na omonju na barachikoba Kenya Star nigo yathige kubwa kwenyora libaga gusetiketi ujwana sensema ya Paris Olympics familia ya mwana gakaro saba etage tobo ene buai igoro yo mwana obogo sirio bumwe bwae asenye university ya Daystar University yego toka sensema ya River Machakos inataka kujua nini ilifanya mtoto wao akakufa Tiango iraze beje ntangani yega seti ya The Standard ni mwana Kenya kwanza it will be worse then it will get more worse yani bado mambo then it will be more worse ingegogera chingwana hawa kurwa sensemo ya Tanga group ya macheti omoko imuraibu enso mokoro uri Kenyatta abono baikire nande bajagire ko machuwa igoro yamangana bawo kwana David ndini gathana bono gendunge turakore eserekane ndete ko beke miroberio yokora amangana ande dindi nyoro nere oinere omubunge okiaru 2022 bamuregedera na kwanza mangana makonsa na ujasa serikali ya Rwetoro bono nande kimewapata sitaki kutumia jina nyingine wanatumia ya Shakaora kimewapata nindo chega iga Moses kule bado naenda kukwana igoro na abakenya bejimbera maguta bunobo mabwa kongiri haina rondo jamurekeire asebeji yentangani buna it will be worse igo bado bakenya tutafunga mikanda wekadwesi bemechibi kabisa asema tuko alebosio baigo nimuregedena ababunge nigo bono bakari kosuma bosio igoro ya mangana yekerero amangana conceptions amangana ali iyo kurigireri igoro ya mangana ya mariogo se ya Kenya nego chia sabana abake ayina ramurikire ndoje na omobunge Subanov Milio Tiambo nero murekire igoro yenganiyo nino jina omusajo amoni gakare kwerwanira igoro ya mangana yebengi egetete koira amali yaye gose ku auction Sepeche ibo ni murigedena emusao yo mokoru ase street goika koba graduate gose goika gukora masomae ase university ya Embu abato somo mugano ebeje gatuna ngakanya thika kubwa 11 koru ase street bono goikanya rega koba graduate ase ense ya Kenya Fate kibiyogo ni gaenda gukora buya chimbero awao ekorona ndanya thika kubwa gold medal Voigo nemurigedena new bill to tame land selling companies. Lijiga amachikama ya yago chikobekwa asesemeli yendemero nigago chigotanga bali bakonia malemo kiorera batari kubwatia lichiko. Aina aramurekeira sepechi entangani ya The Standard. Epechi ya kabere bone gasete The Standard nemurigedena ninki ekogera omobunge Subanov MP nero yo Milio Tiambo atagete kurigereria mangana reproductive health deposit yani ngatagete pili gosiri chiko lia mangana reproductive health diete asebunge nyasoma asebeji ya kabere
asenzemo yeji county no jine morekerete gaiga abuna aria ekero monto yo manya arteka go siru mabwa ya senzemo county Samburu kubatikana nobosaga ni bwabo begu asenzemo eyo Trans Nzoia nino je mugavana bwe county eyo ngakenya arega kubeke mirobiri ekero batete kubeka mangana solar water pump ase county eyo oyino mugavana bwe county eyo George Natembea ase county ya Laikipia ni morekerete gana farmers ni gobono bago kire osabarimi ni bago kira ase county ya Laikipia anenekero company ya moya nyari ose county nyari ko bekemerobirio yoko kunye besima birachiko bakonya na maje ase county eyo ase county ya Kisumu aina ase beji ya kabere ni gamurekerete buna eskuru ya banyaruka ya Kisumu ni ganyareke go sieku indefinitely ose yasiga tukimo baskano kubatikana na abana banyarite bakoreta rio roje ase eskuru eyo abana abuni go bare komojia ubutenere bweskuru eyo igoro ya amangana yogo tabe ya yogo taikiranirwa ari banyarire bakobori ekorwate abuna abatenere beskuru nigo banyarire bakobeka epamba asamato abo batari kuigwa ari ba ako kwana county ya Homa Bay nige morekerete n'abantu babe nigo basete ubumwe bwabo anenekero bari kurwanira esigara yagerera abantu babere gosiria obogima bwabo abo babere barenga barube chinswe nigo bakwete ase Nyankina pitch ekero bajagete no kurwanira esigara yisiringi 15 Geoffrey Ngoche ubwate miaka 32 na Skuku Ondigo ubwate 6 nigo bakwete ase Nyagitari ekero bamnyoga tikiba chiko nyora obubweni bwabo lakini basirio bogima esigara ya siringi 15 yagerere abo babere basirio bogima bona matanga abo tigandariwe amuna mangana makongo sana sigara anderi kile alina onyo uvutaji wa sigara unadhuru afya yako bono barwanirire bakule 15 shillings esigara yagerere abantu bakoreriki basirio bogima bwabo bono abungura moji ne sigara ko moji sina babere mangana makongo sana in Kenya nere bechi awata demorgedena from school dropout to oven to street boy and final graduate kurwa soko tige skuru akaba entakana agasoa asobo chokora kurende bono niga kolire amangana ya masomo oyo na Alex Mwaura oyibono nyateka ku graduate kurwa University ya Embu with the Bachelor of Education at second class honors upper division Brawete ko kujitia moyo nyakimo sawa yonero je etigire mbako buire 11 nyanyora sebeji ya agatatu boigo nemurekere asese nemurekere na graduates excel despite COVID-19 challenges boigo nemurekere na ngaki enonye COVID-19 ya chete ya affected ya masomo kolende nigo abana betomede bali bari gosoma bakabua COVID-19 bono nigo babeire ababui Wana wika musipo mochibi ujasa matukare bosio abakenya nigo batebigwe ekero Kenya kwanza waendete kukwana chinkongu sana bateire abakenya na bado mapambano sibeme jibi emenge nyanyore ngase beji ya kane nimulekere didi nyoro ligati gashawa nero mokonyi bumurayi bwenze Moses Kuria amangana ayiba kwanire bagote abakenya na bono wika musipo mechibi anyore beji ya kane ababunge nigo bono banyarire bakomwegerera umurayi bwense igoro against Asmio raw rating ababunge anene bali ba Kenya kwanza nigo ba mosiro umurayi bwense na okorre abere atatu asumwa koyo mabeiro bisi maminja nobo mobwa Asmio ro moja egero adena umurayi bwense tarakora kende gions nyanyore ngase beji ya gatano ayenore asibali badena tarakora kende gions usembali badena bono okorire kende Omoseneta bwe county ya Kakamega nere Moses omoseneta bwe county ya Kakamega nere Bon Arwale nigo bono aboliri aba wasiri bali bakwana chingwana chogo toroba ni aba Kenya banyare bagwa kusigo asomoro bwe Kenya muri bali getena Arwale wants to sack over remarks Kakamega Senator Bon Arwale has called for the dismissal yabari bawo kwana chingwa turani omorembe oyo nere
governor senator we county ya Kakamega nere Boni Harwale. Tuskibosio asebeji ya gatano nomo nere Northern Asmio accuses state of having hand in Chenga was with police. Abara ibomo bwa Asmio moja niko bamochiri serikali ya Kenya Kwanza ura na bwa toko boko ase alionsi oyo kabere former mungi girida maina Chenga gwetera asama okoya banyanyimbo bono baadebirina ya enough is enough. Ayuna rala sibeji ya gatano nomo ibeji ya gatano kabini liyo na group Grams Museveni behind M23 rebels. Group nera osero mbenera ekaregote abuna omora ibwense ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ni gare magega ya M23 ose M23 na bate abire boigo tuirane ase gaseti ya The Nation omanjumuri ase mambi ya boni gatorena na ralenda da kwe goborito ase beji ya gatie karibiana biana kominyoka agmuntagite gokodra ororo ase njera ya bene. US blocked Wakon officials arrest, ZS says. Inse America ni goya tangete okobwatwa kwa bobisa barenga sikyo migerikia World Coin oyo no wasiri onyare kago kwana boigo. Kenyans will not be forced to register for maisha number. Bakenya bari chukobeteriwa kubwata maisha number oyo no morike botambe ase wisara ya immigration oyinere BS Studios bitok onyare kago kwanira abariki. Ingi toko ruera uduma number tuajire maisha number ndubwate NHIF ndubwate kebande nini na nini. Hii pesa inatengwa kufanya hii yote inatoka wapi? Ine serikali manyete mtu wate huduma namba kare chest gatumia more than 10 million ege katukuterwanika mbirona njabwate dirijigo. Serikali ya Kenya Kwanza yaretire maisha namba ingi jokonyo mo Kenya serikali ni manyete no bwate kebande no bwate kiale no bwate kiregendo ke ku identify no bwate races wasabali egali uko kunaiga yate abona yaya oyo Brighton ebinta bwate ya setine bya bwate serikali yatumikire mbinu eyo kokonya abana ya new funding model, university funding model. Pono maisha namba mangana makong in Kenya gojarari ikase pechi ya agatato egaseti ya The Nation merdena student murder raises more question. Yani ama kweli ya abana students area kagera ni goba kongentwa ni gobone bwata mabori amange etabwati ama chief omugabana bwe county ya Elgeyo Marakwet Wesley Lotich ni gobono akerale go kwanira bali bayirenza samatanga yoko mwani chelono kwambai oyorenge omwanafunzi first year student at Daystar University oyekagera ni ga ICT obwa ya so goitwa asense Mary Atriva campus atogeta se Atriva campus hostel a room on September 30. Bono niko baate ona egente ngita kire kemanyekane na nkikia gerdo moswati ya gasiru mabwae na ande ingolenge pia indi ama kweli ae. Ine gaseti ya Kalenga, ine gaseti ya ine peji ya gatatu gaseti ya Daily Nation. Minyo kego ikase peji ya Kalenga mwekdena bono ese ginere gati ya Kenya Kwanza. Igoro yo kina kwa maguta ekero bono erichim. Yumuraibwenze Dr. William Ruto ele on test. Yani kwa bone bekira seke biro. Lakini ese ginere ime kera Moses Kuria autaboka okwana mangana makongu yoko gechi aba Kenya. Njenga grabbed by killer police unit. Asmiro moja ni obana badena maina nchenga ni ganyaride kako ba abducted. Kago chererwa. Aneki ombekeri kia baiti abanyanyimbo. Abuna mwasmiro moja. Tobugani jenya kwanete kaseti ya The Nation ya tebetena Njenga grabbed by killer Boris unit. Inoje inaki abaraiba mwasmiro moja bakurawa na Mata Karua bakurawa na bakurawa na nani Cherama Kioni nindoje oyo kabeide former defense minister nere Eugene Wamalwa na bakwane na yaya abduction ya Maina Njenga na bekale egento ke kargo segetwa ne serikali na ndiriga airetwe naba nyanyimbo bali bakoruguna killer squad
Ebechi ya gatano maneri murethena ebyombe byokwegera obwene bw'abakora emirimo ba serikali nigo byakure osembi bwati nguru chinde chonzi. Nyasome ebechi ya gatano mo na gatano kabere ekaseti ya Daily Nation yakaribi jaja orira atwoli bale no murai bwense anekero barenga umusangano ore badei oriyo koreka ntumutinyo gatano omwaka oyoiga. Abarimu bari bagosomya sensemo ya North Eastern nigo bono banyare bago petition gose bago swera ekyombekeri kia Get Service Commission ekero bakwa borina mbatakire banganyu korwari gose baigwe oborendi boyside. Nyasoma sibeji ya gatano gatoteka seti ni ya Daily Nation. Umurai bwense Ruto ni agendete gusuguma igoro ya mangana climate change asenzemeri ya United Nations World Leaders Meeting. Awadena bono oika baligereri ogo change kwelire. Amangana makongu sana. Climate change ngakiego jera na maguta. Bono nagia bakenya baendete kweboli. Ogo change kwelire. Tiangenda sensema ya counties kolendenda iteko kode ororo ekanoje na state to spend 2 billion on dryers to afford a green process. Ninojena serikali gebe kete chiba ase 2 billion irege jugorigeria mangana dryers ase amangana yo kamo gichindagira. Ayuna ara agendrete. Asemeria ndai kibia nindoje nyandaro officials nigo bage tusko kurwa sobisi ensemeyo ya Nyahururu. Ayuna ara morekere ase gaseti ya Daily Nation. Ensema ya Kajiado nindoje na serikali ye county ya Kajiado ngebe temeroberio wethera ase kyombe kya masingira unit nigo kegobe kemeroberio yokorenda ebintu bitutanene ase ensemo eyo. Ayindoje na morekere ase gaseti eyo ase njera ya bene ase mambi ya Aboniga. Nijese county ya Kwale aba MCA batano nigo bono ekegambiro genseme nigo bono gyanyare kikutukuterare nomination ya ba MCA batano nabogwe somera abo aseze county ya Kiambu nigo mugavana bwe county yo wa Kimani wa Matangi ando thana ere niga arobereti kobe kemeroberio ya bene yogo kinia uchumi yensemo eyo ndispice ekero aba bunge gose ekero aba MC bense mibendete komo chigoro yobokoreri ibwaye asensemo ya Migori nindo jebuna aba 20,000 villagers ligo bono bale albatara bale asogo sukwana anene igoro yokubatera nana gati yenseme yo ya Narok na Migori borendi mbraba buyorro gaiba uchikobeka na onyeni tigo yabo ose obolisi bwabo ase ensemeyo ayuma njumunaro na go juteria sikasedi ya The Nation na The Standard kone bona takangoira se dagikaiga kandoje biro byane bya charadira kego timetu somagani ono igire kama amefika nitajia hapa lakini ngote buna oikire nere nenyo ni ya mambia safi kabisa ngote buna oikire tiango ya sega seti ya leo ntarenkabi leo ntare 18 mwezi wa 9 mwaka 2023 sega seti ya taifa leo yote na shoka juu yao ege sireni ga wano gia stoire igoro yabo uikagejike bali mekabisa bamurekirina uenda maafisa kadhaa wa ngazi ya juu wazidumu serikalini hao wakahamishwa baada ya viongozi mbalimbali wa Kenya Kwanza wakiwemo naibu rais kiongozi wa mawaziri na maseneta Boni Arware kumtaka rais achukue hatua kali dhidi ya waporaji waropokaji yani bali bakoroboka wadhibiwe gati ya balindo jibamurekere igaiga Moses Kuria, David Chirchin, David Ndi, Susan Nakuminja, Ababu na Mwamba na Alice Waome. Bali bakagiri na abwate bali abango gukwana amangana yogo yani bahukwana amangana yogo torobani ensi. Kero mundago dena gendo kunyege sima igwete bano kishwali ino mawasiri. Na ala kama tena rais yuko injini, naibu waka yuko Prime Minister yuko sasa mimi ndio rais. Maneno yake itamtia kibindoni. Hiyo magana makongu sana. Adena pila Faruku wesi kuingia Ikuru. Adena Faruku Gifei nere Faruku Gibedi. Togo so Ikuru na Faruku tarawanjira. Anya so mengase beji ya gatano.
Kotu sasa pia kugoma kwa ushuru. Kotu nigo yatangaza na bono goika echi korobekana buna bintu mbili kuriruia. Utekaji nyara Maina Nchenga. Viongozi wa Azimio wafokea serikali kutumia ukatili wa polisi kutisha wafuasi wao. Boma borwa Azimio moja ni kwa bwa majira serikali buna nigeka kutumeka mbinu yejibengo. Maiteka roba kutumeka mbinu yebengo ilikuwa kwa sababu wafuasi wa Azimio moja. Kwenda badena hawatakubali kamwe utishiwa maisha. Sisi mwezi tutishia maisha abuna boma bwa Azimio moja pakariko kwa na ase imambi ya Aboniga safi bia mwana sibani manda tokoba ime yomorobere simambi ya Aboniga natakanda kororo bono ngenda sensemeri yegambo ya ito yeritko lyalero asimambi ya Aboniga ngweto magani ono ikiro yomo oyo nditimeti oso ikire bado nitajulia kama akonjiani ama akuji. Unajua siku hizi merobene mengi koba ase ense ya ito ya Kenya, lakini akiniambia kama lakini nyanusi mwenga oikire kato kwa na mangana asiasa na magendro kato na magendro na gendrete ose bado na tena kwa siri mkuu. Good morning brother Brighton, watching live Ensakia from Doha Qatar. No alime yomoroberio Thomas Saboka nilisoma yako asimambi yabone chinji nasoma chinde jabruka nirega jabo ngunde jibruka ine, lakini nitasoma baadaye tangenda sasa mene studio gingoira ni ngongora no mageni one osina bagani bane asimambi yabone ine ndi studio bansumosi toska ngwira natora sentu deri yenkambo yabone mambia ngakyo ko tokaranga kyao ubogimo bwa komigire ko sebona lioroje erebuya tutumire ujumbe yawe tera sinambe yera siskine igurabu tokwirana toesoma senjera yabene. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi asegati yaito ntubwata abantu bali n'oburema n'abantu abo mbabwata amagani abo mbabwata ebyewa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisiwa ase obogima bw'ekira rituko inyora oborema igoro bore inyora kerema nkerikosekwa